Rhyme and Reason Project channel kan lo lom le veka chu hei tun trum hian QAnon ti chungchang a Bihchianna azir chianna le engtin nge min hong theng engtia lo don son tur nge ti chungchang karon sawiho dona sawiho pui tur hianin panelist thatak tak kan neya anma ni hmel hre na tu nei lo kongo amma saperin pinky khailo somang ke hi pinky kanya Dr. H. Thangi Shambana College Associate Professor Political Science Department thokmek kane avan lom amem ani le Becky-te kai chawela Rebecca Lanundiki kania clinical psychologist kania tura hian Kulikon Hospital Addiction Training Facilities katokatin Dorpuya Child Development Center clinical psychologist in Kambok heta hen tlangwal pakhataron telve boka tungeni Coming to Journal Chansu ania tuna hian Shirpi College Shillonga assistant professor na ka thok meka kan chung ko in Shillonga kan cheng mekani ole lo mom hle me kha panelist tak tak kan ya anron in mail shit ti da na tangkhan he topic hi kan en dan tur ko chiang me ome a political chu vain politics tar mi da tangin khiranga ya tin psychology tar mit ho ngai boka chu wangin Miss Pinky le Miss Becky kan soma tin Mizote engtin ne kan lo don sanang ti hi mun taka zir chian ngai boka kan mail shit le ngam tlak sa sarjona kan han som vele ale khobuzia mizo saga ti po kha kan lo hretlang vek to in arin oma Mizote tha tu tangin min chui sak to tu na mi po he engtine he topic poi mo ta he kan don sanang ti khamin chui pui turin kan han som le ani Rhyme and Reason. Right, everything I'm about to tell you actually happened. Hundreds of QAnon followers from across the country gathered in Dallas to witness John F. Kennedy and John F. Kennedy Jr. reappear and announce that Donald Trump would be reinstated as president. They were disappointed when the assassinated president and his deceased son never showed. What had started in an online forum had crawled out from behind the screen to the seat of power, all with the help of a single letter. And we're gonna win big. You just watch. QAnon were out in full force at present. In the last few months, a bizarre conspiracy theory has taken root firmly on the fringes of the American right. Where we go one, we go all. Where we go one, we go all. These people are taking an oath to QAnon, a mishmash of conspiracy theories which holds Donald Trump as the savior of the world. le bultran nan QAnon hi enge ni engtia ron intran chonge ni eng wanga kan hriat tlan apoimo na chanti hi tlemin han soi hong taila QAnon hi molte in political conspiracy theory le movement internet mga kalpui pawl ho anni Mizote handa diak hi har kan soi fu lo deu omni pon kan min lo thiam ta ola tin video pakhat kan siam dona he a fine eng ma hi video pakhat a hen a khung len theilo chu vai ngai thak nan te khom lo thiam sakta ola tin heng pawl ho hianin thu le la mak pui anon vawrhchhuak tin tun lai te man deuh te pon yang boruak mak tak anon siam ani ni chena kan soi thumal kha conspiracy theory ti kha eng hinge conspiracy theory la mel hriat lo tele enge ni shelo te pokan om theya kan hriat lan dan tur chu Mizote hian hriat lar te me conspiracy theory kan ne chu enge kan ti chon UID hi sakol chin chiana ni ti hi kan hriat lar te ni ome chu ta tang chu chiang ome hei thleng event kan ti ang lian tham takemo thil om dan le ni dan UID chungchang te thil ron chhuak thar te emo thu bel chian tlak lem lo amo zel din thua run thak taka ani lo zong alo soi chiam ang lampang hi ani pero me atlang pui thuin conspiracy theory chuanin mithil ti thei tak pol tu te emo rem ruat na hlom tak emo phiar ruk na in thup omani ti au chho puina ani tlang pui boka chuanin hemi oi ho in community hi in sui khom pol hi
akal fiat deuh phei chu hei cult kan ti ang sa khwana rongkai pawl thupom engemaw big riau nei in zom khom anga hian soi chu an ni thin boka QAnon po hi cult tia pom an ni to Mizote po hian hriat lar deuh hetiang ang conspiracy theory based cult he kan nei ve nuala pakhat kan hriat lar deuh pakhat chu i khot sak lunglum hlau pawl kan ti ang te po hi ani theya ai tluklang chi lawa a chian nan ka ran soya khot sak lunglum hlau pawl hi kal tan ni ron tia ron proof chiam ma tum lawa ril kan ril ruwa chian nan ran soi mei kan ni bukan ni le chu tiang ang tak conspiracy theory le a movement internet mga kalpui tuna chuanin protest te po nei online atanga offline thenga malo la to te an ni ta ani le enge an thupom tak mai chu ti kan in zot ta ila a chan na chu amak ang reng don ani lo in ringola no pang khoi chiat mang video file mo le sex trafficking azor son lampang lama in nam noi le ansa te poi cannibal te pon tia i setana pawl satanic tak pawl hian khovel hi abik takin america ramanian chu uncontrol anti heng pola hian Hollywood actor lar tak entinan le celebrities te entinan Tom Hanks te Oprah te Ellen te hintela antia tin politician tam tak Democrats lama politician ho i kan hriat thiam tan tur chuan Trump te pol zok Joe Biden te pol lama politician ho Obama Hillary Clinton te hi ahmal tu le atar kai tu ani anti tin media lam tam tak mi poimo te sarkar na thok lian te tin sa khodang throi tu lian pop Dalai Lama ti te heng ho trang khom hianin khovel hi an control chu chan chhuak tu kan nei dona anti chu Donald Trump hi ni ta Donald Trump hianin heng ho nen hin in dona engeni akal pui bu brenga boruak hin munga atopa hai langa vekton ani antia tin Hillary Clinton ho hian aman 5 vekang ti in thu hi an the chhuak thina chumi ni hai lanan omni chu storm ti te the great awakening ti te in an soi thina chu chun lo nga kani tin ni china kan soi khring no pang khoi chiat chin pawl setana pawl te soina khan deep state ti tong kam te an mang thin bokan ni le an thu pom po hi ma khop maya oi tun van an vo mom lo ve chu tiang chu kan ti mai theya amara chu asang te elin an zui me kani engtialo in tran nge kan ti chuanin hemi pizza gate conspiracy theory kha Mizote chon kan threlar viewing garinga toy zong in soi taila comet ping pong anti hey pizza chung koina an ho na chen za ho ta pon yang chu ta chon TT ping pong anti khotama chuan khelna Washington an restaurant pakhata chuan hemi human trafficking le child sex ring hi an kalpui mu pa Hillary Clinton ai nam noya manani don ani antia Christian thatak po pakhat hi silai ne na lu ta manani ya zela anda ti kha ikan shcha o me kha arei tong reng khop meya kum sangi le som paruk vel ani ome kha aron in mung tran na tam takhian an ngaya ma pon hemi conspiracy theory hi chu tam to tin heti takaron dar zaw na chan hi October sangi le som pasari kum likal ta vel ani chu khanin internet message board in thu tar chuana website te ti taila thome 4chan nanti te 8chan nanti te chu tiang vela chuanin mi tu ti hriat lo q tia ronin da achang chuan q Clarence Patriot aron tia q Clarence Patriot an ti na chan chu hei khutlai US chuan military rama hian q Clarence nei to chu military lama thuruk tam tak ria in nam noi thuk tak sarkarina clearance thui takapek chu tiang aro in chal chuan khatiang lampang thu kha aron post thina chu wangin a ming po hi QAnon kan chuan Q chu ta tang ron chok chu nia Q Clarence Patriot in T Q ti to mai la chuan anon chu anonymous tin khan me a tun thlengin na ming hriat lo ni tin ang tele in ming thup ti na Q ming thup ti na ni be chu QAnon chu le chu tiang chuan aron post thina ti khanin tu te mo atoi zongin
kami a website en call tu te ho te khan an vorlar puya anu Reddit kan ti te kan share lar Facebook Twitter kan ti te ron dar ta sung mai ni an thu la kha tian an au la an hashtag chu WWG1 WGA hi om ze chu where we go one we go all tinan ya khang tiang kha aro in tlat china ke ni pon kan lo mu fu to mai the ni social media khoi nem do lek chuan WhatsApp thu post po tam ta kom ve bo kan ni chuan tiang chuan in aron kalpui tamu mu patin khiwa ni chi na mi I po ni theya amin kha hriat ni lova I khami pakhat ti ni hen an shalowa mi pani pathum talin he handle he q ti ming hi an ho ni ti in zertu ta chuan ni ngai dan nge takan siam boka tin 2019 vel alo ve khan ni kum masa Trump re-election campaign akhani thul lai non nga thut boka anon ti chiamani ti tai la social media conference ten kalati khan alanga pawin anon ti a rally ten buatsaih internet atang khan he ta online train offline an sukha ta po ti tai la aswalom love FBI lamin domestic terrorism khen thei pola puang nge ni chu tiang khop chon thu thang anon neya tin ni chen kan sai tong khan Trump ba hi min chan chok tu an lal pro Trump campaign te po ti tai la adik ome chung ten sanon kalmu mu ba tin Trump re-election a chu ti chak takan nor lai chon in an thu la kha dar na sakhop me Trump nge po hian in voice ni le somruk panga vel a the dare han ti hei retweet kan ti Twitter at mo chuan Joe Biden an tling tak sia khanin claim in thule la he an nei claim dewa ma se khami boruak Trump tling ta silo oilo pawl oilo na thu thedar ate khanin channel na se ematin kan share ring tur chu January ni rok mo ni kha state's capital khami mi puina anwa bo chiam mop raid khanin QAnon member tam takan kala mani lok khan tun kar khan yang chu QAnon shaman inti hetia kinevung pe khachu thiam lo chantir na an nei nge ni kha an thukal me ka khan chuan thla somli pakhat chung tan in tang turin thu po an pass felani tun kar khan khati level te khan in an lat se hle a chuan Biden an tlin so fel khan tle min an re dewa ma se makang reng tak chu na hianin kan thengil chan don ti vela hen aron chele chiamani ti mayang tin zui tu pon nga Japan rama thenga Australia rama theng to a mun sang sang a hian Europe lama to po ani zar phar zela thu sang nein QAnon te po to a chu Japan rama ming ania chu tiang chonin Mizote to po eng tin moni alo thleng ve to a tin khami a Trump a pro Trump kai noi le ni chialo te po an ma ni rom chuang ni chialo thu an thedar hemi conspiracy theory chi sang an thedar chu COVID-19 chungchang te anita COVID-19 hi tak lo ti chungchang te tin vaccine hei hi ni chin mi deep state te ho chin chiana ni ti te tin 9/11 khami terrorism chungchang te po hei hi tak ni lo ti ang chi te UFO om ti te chi sang tin Trump chungchang hianin president ron nile don ti kha march ron nile don ti nan puanga ron nile talem lo August an son le ron nile talem lo tu na po hian an hak le tin beng verde chu mani lok November ni kha ni time ka ria November ni khanin JFK Junior Dallas aron in lar le nga Trump president aron puanga nga tin ama hi vice president aron da don antia an ngak thup mai ni asang rol te me in zu nga ko mole khang po khan oi ta zela eng po chu ni se chu po chu aron thleng le talem lova o eng po chu ni se chu chuanin QAnon hi tu tengen nia eng tin nge thun the dara oi an lo pung zela tun thlenga boru kan siam na sa zia chu tlem sawiho na tur hong turin kan han tarlang mai ania kan theang angin lo chhir zoi taila internet material te atha lo zirta zelela le tu chon engwangin nge head discussion hi nei taming kan ni rhyme and reason hian engwang nge kan head discussion hi nei la kan ti kha in soitaila pakhanna chuan in thu thanga tama tin Mizote hi
nam fing tak kan ni nam thatak amara su thil makhi kan lom ve em em ani mi hei luti hai thei thu kal hi atam ve em ma chu tin US hi kan copy na sa a US in than lai tu pon an soyang ang kan soi kan tan zong te milpui turin heta hian in thudik hailana tin thudik lo leng ve li khoi tang lo chong nge hi kan hriat la ni poimo in kan han treve raim in reason in tin a pani na chang ko thana lu ta ni pastor pakhat Greg Locke anti phechu QAnon inti du mi silawin an thunor ang nor hian ko thana dina an pungchak em bokani ko thana alut ani tin Republican candidate hial te po QAnon tang tulang sar tak an lo om to boka chu wangin Mizote chu ko thana anga thil kan lak to chuan pathian thu tel to chuan in thu du ko modik lo mo thit film dan hi thiam har thina chuta input tlan na tan chuan in he discussion hin neila kan tia to pera chuan he ka thopui pa ma manen kan ngai pui mo em nau pangte ve nan ngai kan thria thudik lo han thangkwal vela hian nau pangte hianin engamo adik lo ve ti shelo hian an lo dongsong thina nau pangte ve na na buatsaih kan ni bokani lekha kha akam keu na tan chuan du tok taila kan soi to ang khan he QAnon an mani thule hla an mani pawl shim po hi US politics ne na kai noi tata tuna heti zonga politically low end thiam thei turin engtin nge ni kan lo hria thiamang ti khamin soi sak turin kan panelist pinky lo so mango anga inom katilo tuka kalau ngai thatui lu tuka hemi conspiracy theory shim hi Mizote hianin kan ngai venani chanzawin kan han chua conspiracy theory lampang hi kan soi Chhana antirnan Illuminati ti ang te kha keima ni chuan kan hriat lar te ni a chuba ka chuan US atang hianin thumak sak le thil dang lam tak tak hi aron chhuak thina chung chu kan ngai ven tlang internet le hemi social media atak tak em nuwa hianin conspiracy theory le politics hi ain kai hnoya chu thil thar anilawa Cold War lai te po khanin I tha alon chungchang te kha politics ne na in ka inhoi thil ani a US in USSR laka engi athil ti theizok ani technology a sang zok ani ti a in hu engi a in show off nan mo ain ti thei khum nan khanin tha alon thei ang te khanin a in engi alawin portray me ni alawin ti khan engi alawin show me ni ti pol te kha an om a tam takin kan oya chenchon oilem lova chuan conspiracy theory le politics he ain kai noi ti kha masaberin heta in do pui pani na live vela te po khana lo dei to tuna thil hemi conspiracy thir QAnon hi adang lam na chu internet movement ani na hi ani in kasya a internet alo tak ema le network social network alo tak ema hianin he thil hi enge hlotlin na hlotling phiana abai pui tu tan hianin chu het lampang khobera le lama te po kan lo shat pha na chan ani a khobera le lama changten kan lo discussa enge inven alo ngai to tak zetani he kan khovel virtual world a hianin ke ni pon kan shat ngai thil atamani ti hi alanga US hi dual party system major party pani a oma chu Democrat le Republicans hi anni a an thuken le an onlam hi tlemin anglova khovel politics party hian an onlam hi an nei tlang puya an onlam pang hi dang lam tak ania mar chu USB ka hianin Republicans hi chuanin enge moral values the tradition hemi kalphung thar in thak she na ang hi an la nei tlatani hemi Republicans ho hianin America a big chuanin chu anni chuan entirnan
abortion te hi an du lova ani lo le gay rights kan tiang te hi an pomzong ani be vak lova chu political party shan pakhat lo omve democrat ero hi chuanin khati zong khan chuan enge a support vele dei ni abortion kan tiang te ang a thil lak dan te azau zo ka chu ba ka chuanin a khothira timi anga kho a thlir dana kha azau zo ka kha republicans le democrats hawin an lo na lian takani a republicans ho hi engemaw chana chuanin hemi church le state separation a in tension na enge sarkar na titamela sarkar na le hemi kaushan le sakhwana hi anni chuanin engemaw chana chu ankal dun puya amaro chu democrats ho chuanin hemi sakhwana le I sarkar rorel na hi tension thlak hi andu a chu wang chuanin achang chuanin democrats ho hi zalen ma ang te hianin an lang china chumi kara chuanin Trump kha anrun hero ta vyawani hemi Republicans followers tamtak hianin chu enge ka soidu pakhat ani a chon hetyang ang right wing anti te chuanin heta enge khami traditional moral values lampang kha an ona chuanin democrats ho hi chu an left wing an left wing hi chu tlemin enge mipui intluklan na te le enge society intluklan na hi an ngai poimo a chu hei zalen na te hi an ngai poimo thilani wangin khata khani in hmu thiam lo na lai kha omve theini chu wanga hemi QAnon hianin democrats leader te ho hi aron mu chalo ta vyau ta a ahma chuanin hatiang conspiracy theory hi political leader se kara hianin oma secret society an nei di te hi kan sha chin de kha ani a internet ma la ya chuan freemasons an oma khang te po kha hetiang ang enge pu chat na te khan an lo pu che fawa khatyang ang khanin tun chuma po hianin ani hianin ke chuanin karinga chuan ang lo chwa tak na chan hi amasa a chuanin pu tur chu social media hi hemi social media lo changlian hianin he thil hetiang ang conspiracy theory hi aron tidar na se ema oi ngai lo te amozom khatyang ang oi du lo om ang te po khanin an lo oi pha hiala thil thar anni tani phe khacham nge event te kha lo hlo ta ni chu ba ka chuanin hemi non right kan ti te ho hi an lo enge an lo du thu samin mipui du khan lo thlen thin lawa mipui khan anvati lung oi lo ani khang ho fail na a khanin chan chhuak tu ang khan heng an right wing leader te kha an lo ngai ta china Obama te po kha an du thu kha sam lo America a khanin chu wang chuanin base na kha Donald Trump a khanin an nei sang wang khanin khatyang ang democrats ho te kha pu chat na an pu chet ta vyau hianin ke chuan kha a chan pakhata ka ngaya chuba ka chuanin immigration te le nationalism khami white supremacy an ma ni mingo an ni tlang pui ni QAnon ho hi heta a percentage kan hu dana phei chuanin 63% mos za asom ruk pathum hi white ania chuan khang ho zinga za asom nga pathum kha mipa male ania chuba ka chuanin lekha thiam lo top an nilawa ama ro chu za asom thum hi bachelor's degree nei te ania atlang puin an ni chuanin president Donald Trump ha president tan an duani chuba ka chuanin khata za asom ruk phat khanin civil war hi thwai do na ni ti ha an base ya khatyang angkha an ya chu bang chan nationalism kha an ngai poimo ema
chuan immigration kha an du lo lian em bokani I heta Mexican border achanga ron lutur de kha kan shat kha President Trump Donald Trump president ron ni masak ber khanin ati masak ber po I bang wall siam khania khatyang khanin I enge anma ni ang han an ngai tlata Donald Trump po kha achong mangte le ama kha mipui kha abethiam em boka very charismatic leader personality cha le mi lem thei tak ania wang khanin I andu em bok ani chuanin hei an politics tan American politics tan na hei QAnon hi achat lo em na chan hi soi le ta phot taila pakhata chuanin an kumtam tak democracy kha arun soi hi ngani India hi democracy a chuan azau ber largest democracy ti a soi kan nia kha India le America chuna kina lo te kin taila khata hanin America hianin an democracy hi an soi hing tlatani he thil thleng hianin hei an ram tam takina an ngai san le an enton lai hi an ni tan chuanin amwal pho takin a thlen ve thei lai hi nia chuba ka chuanin hemi opposition party te buatsaih lutukna no pang kidnapper sex traffic tia le khatyang anga an opposition party te an enge an chhuak te hi aza thak a an ramtan politics chatak anga kumtam tak kan lo enton to kha khatyang ang me khan anin chwa laya kha apoya chuba ka chuanin violence te rigrap na te ha kan hmua hang te kha apoi ani chuanin hemi attitude te hi timiang QAnon chantu te tlang pui hi Trump supporter ni ti khachu kan sei to a chuba ka chuanin health hemi fitness boy pui tu te an achanda chu ni a yoga boy pui tu te chuba ka chuanin ni chuna ma felas soyang deuh khanin hemi mas wa du lo pol te le dan mumal taka wa du lo pol zom du lo pol te kha an lo ni khernen ram democracy tan hian achalo ani tikha I karon soi du ania chuba ka chuanin social media a lut lok taila social media hianin Facebook te Twitter te le YouTube te pon mani contents te hi an bloka hei hi soile soinin khatyang ang thlen tir theina ram America aloni ta kha anni tan po za thak ma chu hemi political political culture po hianin atwar pha in ka sha o chu karon soidu ni sene kina kan chunjom le zel don ne ole alo bom le me pinky ni china kan share reng tur chu he right wing an oma left wing an le an ni an liberala right wing lam pangan conservative a khami politics kal khan thil tam tak ang hong ani ti te kan nga thalo mom le me le he thil hi psychology tar mi da train en lo thailo ga ti to kha enga mo hriat thiam le man pui thiam tur tin ke ma ni po min tran pui tur thil tam tak oma chung de chumin soi sak turin tuna Becky-te lo somang han sei changhan mo pop mai nga psychology term mi ta cha heavy conspiracy theory hi alo nge yang alo dan kha kan soidona ma sa in psychology kan sei chan thumal chi shang hi Mizote le hi har lo to ka boruak buka he chu bang chan sap chong chen la ya kan ron pang do na min lo she thiam ula ama ro chu kan soi zaw na khan in sawifiah chop zel tu ra ngai la psychology term it achanga thlir chuan mishing hian engati he conspiracy theory he kan boy pui hlai na chan chin kan na chan chin an kan ti chuan kan ril ru hian mishing ril ru hian thil zon pathuma neya chungte chu lo soita ila ama sabera chuan epistemic motives santia epistemic motives a chuan mishing hian thil shiat chak na thil shiat thiam du na kan nei veka thil thleng kan nu na thil thleng lian thamte thil danglam te
kan nuna thil thleng lian tham le thil danglam alo thlen hian enghe tinge chan a chhana te a sawifiah na te kan zong ruai thina sap chungchang curiosity kan ti te po hi nyang khang tang kha mishing hian kan nei vek ani chu he ta kan kha tu te chang adamele evi chang te po khan a de to ni adamele evin nga tinge theian e na chan ti te po kha an shat chak wang kha nya chu wang chang khami kha mishingin khami shat chak na thil kan shat chak na hi omatin addiction a te po lo en taila addict pakhat thi ana pon addict tam tak ang te po kha kan zo tlak pu kan zo he enga tinge ti na chan kan ti ten atir atlak pu atir chan kative chaka khami drug kan taksa le kan thlokina khang tang aron effect dan tur kha katem chin chaka khami chak na mo kha anma an khan atama wang khan chu damdoyan ti na chan te kha tlang pu nan chin de ten psychology lama zirchianna chuan conspiracy theory machine an boi puina chan chu thil shat thiam lo le thil shat fia tok lo kan nei chin wang ni ti in an suya chung chuan hengtiang conspiracy theory shang a hian a chhana te a sawifiah na te kan zon chin wang ani chu point ma sa pera lo chin cha taila chuan a pahni na chuan existential motives kan tia hemi ve thungai chuan ke man hi le kan che vela kan nu na thil thleng hi kan thu nei na hnuaya thil thleng vek ani ti nem nge na kan zong china control nei kan tu mani chu he thu nei na control nei kan du na chan chu kan nu na thil thleng kan shat thiam lo le kan shat fia thailo a omang ti kan hlau wang china nya chu kan nu na thil thleng zong shat thiam kan tum china wang chuan hengtiang conspiracy theory hi kan keima anin kan ngai dan angin kan ron chhop chhuak china ni mishing hian entirnan atam zo ka chan hadam na te po min pe chin mishinga sa khwana te po anya entirnan thil kan nu na thil shat thiam lo le thil soi thiam lo nge va shat fia thiam lo kan nei chuan kan sa khwana ang te khan he kan justify mo khang tanga sawifiah kha kan tum china kan sa khwana khan chu existential motives kan ti chu na thil control kan tum na lampang khanya tin khotanga te po enila zirchianna psychologist hawina zirchianna an nei na chuan khotanga hian a hnuai hnung hei thu nei na nei lo ho ti meila thu nei na nei lo hian hemi conspiracy theory hi an boi puina sa a chan chu thil engmod ter an mani kuta an bula thil che an bula an che vela thil thleng kha an mani kuta omtir kha an du awangin kha an study sa an mo research mo khang tanga an mo chwa khanya tin apathum na chuan social motives kan tia social motives so china khan Dr. Pinky po khan ron soya mishing hian tling tok anga in ngai chatok anga in ngai hi kan du veka chu mai ba ka midang te nena kanin le chin na te hian poimo na nei ve hlut na nei ve khang tang khan ni kan du a hei wang hian mi jinga po thil shema sa ni te kan du a va impress du na mo midang vati lom tu na hei ka chabik ni a khang tanga in shat na khan nei ve kan du a mi va shat ve la thil te kha shat nuam kan ti e me ma zirmi te chuan midang aya dang lam bik le dang dai ni du na kha khang tang khan conspiracy theory he an kan boi puina sa akhamia mishinga traits mishinga mizia kha khan conspiracy theory he enge an lut thuk pui na sa em ani tin khami pathum mai ba ka khan mishing mi zia shim an zirchianna hian mi za chang ang hi oma vai chuan soi lawila hun kan du rei do no tuka an zirna an mu chu paranoid ideation kan ti a paranoid ideation chu mi sensitive mi huat na pai reng mi te mi ring le zung chin te ma ni in ngai lo heng tang narcissistic traits kan ti khang tang hawang te khan nge nyang conspiracy theory hi an boi puina style he chumi me ba ka schizotype kan tia chung tang chu he phurna le chak nan hi tina kan nun na hian nei tlem mo enge mangai na mo ngai da na mo khang tanga lan chwa tir wak ngai lo
chian po kom ngai vak lo antisocial kan ti ang hisap chong ang chuan ni me khang tang ho khan conspiracy theory an boy puina se me ma study sa an mu chwa chuan khang tang ho kha mishing mi zia a nge an zirna a an mu chwa conspiracy theory boy puina sa a chil lu thuk puite mi zia an zir chunia chu mei ba ka mishing shim til lau ma te fear anxiety nei stress nei ma shim hian hemi conspiracy theory here an boy puina sale ti mo chani a mishing hian kong le lama conspiracy theory te kan nge event hi thil kalphung thil normal ani a ama ro chu thil normal ani na chan chu entirnan mi som lek khom po kan ngai to ana ngai da na ang lo veka chu wang chan mi anoi tel heng tyang khom te chu ngai dan in ang lo kha thil normal lu tu kan ya ama ro chu heta mimal nun te khotlang nun te mo chung kwa te ati boy chuan thil normal lo ani chu wang chuan kan nun le bidang nun ati boy phut chuan kha thil chhala ani ti kha achiang renga tin hetiang kan ngai dan kan nei na chan shen khat atam zo ka chuan kan che vela thil thleng azir te po ani theya atam zo ka chuan tunlai khovela chan postmodernism chapya na khovela kan oma postmodernism na atum ber chu nothing has meaning everything has meaning ti nothing is real everything is real ti ni a amizo chongain han soi don tala thil engma hian omzia anei tak lawa a hlut na le a omzia chu mishing in kan du dan anga kan pek le kan siam chop pa kan siam dang lam thei me ani ti an suya postmodernism a chon he wang hian eng hinge dika eng hinge rin tlak lo ti hi thlar shan hi har em a chan chu thil eng po tun ang la chan rin hlel na skepticism kan ti khemi ring hlel na nen han thil kan clear thlat to Karen Douglas social psychologist kan ti chan conspiracy theory hi tun la ya a hlor na chan em chu mi varin na te kan hlau to tun lai science a te scientist te kan ring to lawa khami skepticism mi rin hlel na akhang kan khat to ma flat earth te po kha mana khana lar china to na aron lar thar le a chu wang chuan kan khang tang in rin hlel da kan modern world ta hian atam to lu tuka khami wang khan tu ma alo lar chin te po kha aron lar thar le a in rin lo na wang khan chu wang chuan kan ril ruput mang le kan che vel azirin conspiracy theory hi kan boy pui china ni ti hi achiang em khala han du tok photela nakina karon sai le selang lo me alo mom hle me kha concept chi sang kan lo hriat nge tur bekin miron chhop chho saka khami psychology termit kan ti to kha khata tanga kan lo en thiam kha poimo hle ome le tu da khan zau takin garon soi hloma kan pathum khan min sor zim saka Mizote khovel bi ka min soi lu sakturin John Chhana lo so bang Thank you, very nice. Mizo context is har ang renga research hanti vedonin FBI voin try hack katai pa Mizo flat earth katia alo omni alo karin dan chuanin group emoni alo om karinga tin anuwa QAnon Mizo katia alo omle alo adang kan zong le thina hei thla an lon lo ti vel kha post kha ke ena ma se a conspiracy theory group ang zong le khatiang kha alo om mang lova alo om ani chuanin alang lo ani chu alo om na lai ni hey surface level a om lovin mu thei lova an lo om ani pon tiang khan an om thin tun ma deuh khanin atheism group demoni kha lar ma satanic ti vel te kha hun lai kha chuan tu tengen ni po kan threlowa an mel po kan threlo ma se tun na ya aron langta timayang anti top maila ma se han soi bol maila genian agnostic atheist kan hi ati meu to kha chuanin atheist agnostic an lo tam to lutuk mizo zinga khanin chu wang chuanin conspiracy theory te po hi an lom hleinem ti thei ani lova conspiracy theory anrin ang bok khan an ma ni po hi thukruin an omani he ta hian sarkar chu tiang khatiang chu arukin an tia an ting chi khan an ma ni po kha lang mai lo an om thina chu boi thlap
na lai ani vein ka ria mizo context biga chuanin pathumin kan thlen ve pakhat na chuan ching khan uma fela khan ron seita mizo le thilmak dr pinki pon ron seika thilmak mizote kan ti dona chan chu namdang kan sei don lova mizote chu thilmak lom kan nia tomato a I so thla mu tum phete parda I alang ti yang si khatiang kal dul dul ze kan ni wangin kanin me big emo o gati conspiracy theory kan ti hi a chan chu thil hriat hluai thei luril ngai lo rin top ngai chi hanin mizote kan tha ani khalai kha a hlau om na lai ania flat earth tapon an saita flat earth ring hi mizo hana nom ka ring ngai lo ring ma chon amaro chu atak ngein ka tong to a oi top kha pa khanin khovel hi a phe kang ti kha min convince kha atumani hey min convert kha tum flat earth ra khanin amak lutu kan soi thina man lai chuanin tui chhun chua hianin thla khi a reflection an na chu tiang vel tangte tui fin ria ta longakal hla tiel apil tiel chu tiang tangte chuanin khovel hi amum ti ria ta tin tu a chon satellite atangin live video te pom to kati po khan conspiracy theorist ani na lai ron lan na chu a oi don lo ni ka chu mizote ne na khanin kan rin na achak kan ti khanin christianity a kan chang bok khanin thil danga bok khanin kan het mani tin ti na no mani ang conspiracy theory ke po nom ka tilu tungan hi sai ve rim nom ka ti illuminati freemason hun lai page anin ti hi akal thel tu kha kan han the ze wati khanin mi jong song khanin soi nom kan ti vek chi awang don ti ma kha tiang te kha enge niang thian kom nan do hen kan manga moni chu ka tia kha thil mak in thukru lai she ve kan lo ni lai kha rol pol nan khanin kan manga ma se heta hen kan riat tur chu mak ve do chu hetiang conspiracy theory kan tiang chi hi pakhat an oi to chuan adang hi an oi tel do vek zel mai ti tur khopianin ain thlun zamani chuwang chan kan thilmak du na den khan mizote nen chuanin thlun zom na sa pani na chuanin sub media subtext tu na min khan en thlun zom de thova sub media kan tiang reng hi tu po hen kan lo mani deep web kan ti te dark web kan ti te minol puina an mu thei lo tur ang chi khatiang chi kan lom minol puina an hriat thei lo tur nia kan ngai ang chi kha kan lom ti nan le thu soi renga po akal chakber chu ente chu ti chuan kalo hria a tuma hril su ti kha a dar chakber kha ni zel ta ni khalaya a subtext la kha mizote ne kain me le zuala thu tak tam takkara dot pakhat pani lek lom kha a hlawm mani tin mizote ta hian hetiang hi a hlaw om le zona chan chu kha subtext topic a khanin QAnon followers ho chu 4chan mo 8chan atang te khanin an tel ta lo ni khamia khan an tela an langsar boka min an hria ni QAnon followers ho chu mania an protest na pek chon paint zong nen mo ki nen wa fela seng do khanin tiang khanan oma mase mizote a chon tiang khan om ve don lo second hand inan donganga youtuber pakhatema pani in athil hriat tam tak atang khan adu chin zong ron siamanga kha kan lo enanga anol puina kan don le me chuanin WhatsApp copy paste khani to ni khalai khanin trong moi lo ni lo se kan nu le pa te tam tak chuanin thu tak chiarin an chiar to ka pa te pon ni thowa YouTube an en hi hey enge uncritical low big ti ai ma chuan YouTube kha ke mani angin an thlir zaw lo kan ti an en tam lo wangin an en chun kha chu panlaya media ang dawa khan hein mainstream media ang khan an ngai top to ni chulai chu a hlawm ma pathumna a hlawm ber na lai chu a bikin QAnon chu messiah element kha telani chandam tu chumi khami kabal satanic khon oma no pangatangin adreno chroman la chokan thisen de kha thi thei lo na dam reinan te dam hlen nan te an manga chumi te lakamin chandam tu tur chon mi pakhatarong kal don ni khami messiah element a concept
wang khanin a hlo om le zual ni chu ni china uma fela soya po khanin thil hlo omaron oma chu ta tanga min chandam tur le kan him theinan chuan lunglenga pe mangai ti te mo khatiang chandam na ang type do chandam na substitute ang de rawang chi Mizote hianin kan lom em ma chu a hlo om na lai ni in ka fria a zol nei der kan ti tam tak po hi an thu soi in tran na le akal na kan ti don nge ain ra khal na lai taka chuanin in oil lo chuan in thirek don mo e chandam mini don lo tin lai kha atel thina wang khanin he QAnon po hi mizo tam tak chun a QAnon nang zon ngang shelo moi thei amaro chu Donald Trump te kha an mu hei an mu chandam tu kan ti don nge mo Christian pa thatak sapram chandam tu tur anga rawn in portrait on kha chuanin mitam tak tan chuanin kha chu thil du om kha lo ni miau sia chu wang chuanin a hlo om dan kha a thua ni thua thum ta ni a kha zong kha ka sai thei ani mizo context bi ka chuan thank you ole hello le me ti kha mizo bi ka Jordan Miron khalu saka 10 point thumaran chop so te kha I kan lo shiat factor a hlom na lai te a to ber pe ke chu e ke ma pon ka lo ngai to vaccine ka lo ve ni lo le me le I heti hianin tuna chonin han soi zaw le tai la tho me engtin nge QAnon hi kan lo ma chonang engtin nge kan lo don chonanga engtin nge I hetiang hian a ro in mung chho mup sia engtin nge kan lo mi te ne na te tin hei rhyme and reason project n2 te ho khan engtin nge kan lo kalpui zelanga engtin nge ni mi te ne na te kan soi chonang tiang lampang te kan hriat thiam kan kalpui ang tiang lampang kha soi don tai la tho me I tuna I kan panelist te kha kan som le anga an amaron soi dan in dot chi khan I han soi le tai la I Dr. Pinky kan som le anga anin adu dan ang angin aron kalna lampang politics lampang te tin chumi lo lampang de po chan adu ang soi turin kan som nga tin karong ko non to lo minga chumi zo bekin aron soi nga chumi zo John an ti han ron ein dotin ron soi to mai se tho me QAnon hi entin nge kan lo ma chonang ti hi soi han soi zau dan tur chu ka shmei lo amaro chu a changin karon soi lutanga QAnon hi ma se hemi a medium zo khi ke ka ve ani a chan chu QAnon na shetu takate chu an la tamviao lo theya amaro chu hemi an larna media mangtu ero chu no pang nan pun kan mang to ni mo chu wang chan khami lampang tele hemi right wing politics a kalu du toy te in achan chu thil hi enge kan shat angai ya politics zong hian asan chu engkim hi politics a hianin alut deu veka tila America hi nichna ka soito ang khanin oldest democracy niya India hi largest democracy zauber voters zauber neina ramani a chuta chuanin hei annam nam chi shan mel apu in anglo om khom na ramani a chuwang chuanin hetiang ang tuna America a white supremacist ron chhuak ang hi heta India a Hindu ho ang hilo ni ta se keini amitlem zok tan chuan arab thak don ememani achan chu Hindu hi za asomriat vel omnaramani a Muslim za asom panga aba khachu enge sakho shan kan nia hetiang ang QAnon ang hi India a hianin heng Hindu ringtu te changin anma ni sakhwa na kha kan chunga ron len tawak se min hwal vel tu te an ni na ne hianin kan chan he rap thak donin ka sha a chuwang chuanin chungchang ne na heti zong hianin enge kan chan nga ya in ka sha a chu ka soi masak du ni ta se ado ta chuanin nisina hetiang ang right wing ho lo chwa na chan an lo pian chwa na chan kha India a po hianin ani deuh che a social media a hlwara chuanin hemi
non right wing ho kha I an fail ve thokatin ni tuna central politics sa chuan enila Congress chu BJP ai chuan an ti chhawak lawa kha chu kan a shata thil thar po ni lawa a sensitive event pon ka shelawa chumi chu suwan cha karon sei ve to pa chu ba ka chuanin I engem hemi shwai tu charismatic enge ngei nat om deuh I enge han minlem thiam deuh tu hi I right wing lawa hi chuanin a omri lawa chu chu khanin enge hemi right wing ati len na chan hi aning ka shasan chu Narendra Modi a khan an mutlata chu chu na kina hianin hetian I kalta zelila hemi right wing ron len na hi trend ngin om tak ni khovela hianin ni chana po ati lampanga ma fel na soya khami QAnon te chupaka Germany ya hemi Nazis ho hemi right kan tian parliament ron tung ding le to Hitler angkha beiseina neipol te po kha an om le to a kha tunlai khovel trend hi ani tlatawang hianin hetiang ang QAnon tiang hi ke ni lampanga changchuan lodon son chi ani in ka shelawa ngai event chi po ani in ka shelawa chu wang chuanin a media chan lu taila media kan manda na hi kan film khur angai ta ni chalai ho hi abikin chalai jing na thokania kum som pakwa ka thok to chu wang chuanin kan hun kan manda na hianin hi ka ve emima kan productivity hi kan ngai poimo tura kan ngaya hetiang ang thule hla thar America changarun chhuak ang kan lo bai pui ve mei don ani chuanin enge mason na hi anamang hianin kan nei don lo chiang sa a tuna po Mizorama IAS kan nei lawa ti in YMA angten asino dangten kan changna sa a khami kara hetiang ang thule hla run chhuak a hi kan lo bai pui ve tur ani in ki chuan ka ngai lo to pani chuta chuanin ka soi zo zauma mayam ka shalo mani veizo ang deuh kha ti han karon soi top topa chuan hemi media a hianin mo phurna tamtak nule pate thleng po hianin kan neya nisina John Chhana aron soi kan nule ka pate chuan oi meya ti kha adik ma chuwang chuanin chalai tan chuan a trend nia kan lo bai puya aliam le mei ani pheya amaro chu nule pate po hianin enge khatiang kha kan faten kan an lo bai pui ve ani chuanin enge zuk en chiangila an a that lo na amote hi shirila zaina hianin ti hianin nula le tlangwal ani rwalin ta hian nu kom ve a fa po kum som pasari mi ka nei to ani che dan ka fa teenagers te ho social media te zongzong an thil kho hi ka sheturani so tiang cha chuanin nule padang te po soma hei hi ani in ka sha ke ma nin enge kan lo in dan ve theina amo hetiang ang kan ven ve theina chu ti chuanin khe program hi apoi mo em a asan chu hetiang thuwa vel hi apoi mo enge kan lo do tham na tur ang hi nule pate changte po hianin a omve theini di ha kalo sei duwa o kha ni ta mai se ka sei du chu athale me sei ve le nga lang a psychology lampang atangin karon soi le nga nachin na kan soi to angkhan conspiracy theory kan boi pui chin na chan chu existential motives kan ti to kha kan nu na control kan nu na control nei nia in shot kan du china wangin kan nu na thil thleng acha le acha po achan na mo kan vashat kha kan du china he wang hian chanchin chalo le chat group na kan nu na thil la thleng ngai lo kan la shat ngai lo chungchang mi he na kan shil don hian pon kan lo don son da na hian film khor hi angai hle meya
mi chan chin chalo entirna nat te pon yang chu a basic te wa chan nat te po iwa shil don chuan voile khata he shil dot lovin chiat na le thil du lo kan shat thut chuan keima ania ange kan ham haya mun dik lo ani lo la ya a chan na te kan zong thina chuwang chuan thil chalo kan chat pui theina tur voile khata information pek dot te he mishing he kan stress level a psychology angja kalau sei lo thela a stress level te nu le pa tan phe chuan ui enge lo thleng don he khang tanga khovel in COVID-19 ang ringo te po khang tanga kan stress pha a ti khan a chhana kan zonga sawifiah na kan zonga khang tang khan information hi voile khata pe khuk hi mishing hian kan zo lo thina ne chuwang chuan a thei shan chuan warning in pek theina konga chuan in pek lok thin tur ani chuanin a pahnih na chuan awareness nei thathi poimu ema conspiracy theory reng hi minol pui a thlen ma a dar tak ma in mi puya film khur tur le inveng tur in zirtir hi apoimu ema hetiang lawin shillok hian hetiang lawin shillok hi a chat na chan chu mishing ida kan thil shat masak zok kan first impression te hi kan ngai twana hian atana zoka chuwang chuan lawin shillok lawin ma khwa hi apoimu ema ko tuna te po hian internet caution chen khata te po zirtir na diklo laka invendan tam tak awareness te kha omak tang te kha apoimu ema a chan chu keimani kan lawin buatsaih ve lo ka ngai ni nun shima hian thil chiam thil cham lo thleng tur kha kan shat lo awangin chuwang chuan khang tanga lawin buatsaih kha apoimu ema tin a pathum na chuan self evaluation kan ta mani in shat chian kan chakna lai le chaklo nai in shat chian hi apoimu hle a so ito ang khan mi zia azir khan khovel kan ma chon dan hi adang lam thei ani conspiracy theory te po pum ma chi te pum ma lo chi te kan oma ma paranoid ideation kan ti te schizotype kan ti te kha pum ma chi mi zia kan ti to kha khang tang te kha an kan ni thei ani tu po hi chuwang chuan keima an hi kan chakna lai le chaklo na lai in shat chan hi apoi mo ema psychoanalysis father kan ti psychoanalysis chhuak tu Sigmund Freud kan pi veza psychology cha nang ma ni te pon in share ome Sigmund Freud te chu lara Sigmund Freud in mishing he it ego super ego kan nei ati a chula chan omzia chuan toite in kan shefyanga ka chungchang pathum hian tan alang them o it ego super ego lo ni ta se it he kan pleasure principle ke mania kan du na mishing na chak na kan nei ang chi ang hau kha ni ta tan he ta super ego kan soi lenga super ego chu moral principle ania dan le dun thil cha le chalo mo socially acceptable ka nge nyang dan te khang tyang ka oshana te khotla nga te tin minol puina kan pom dan ang te kha anya khang tyang pahni mediate tu khang tyang pahni moderate tu mo balance tu kha kan ego anya kan ego he nei chathi poimu ema kan adaptability ti na kan in balance na kan chak zong ringo ta khang tyanga kal filor kha ol em ni so wang chan het tuna kalau soidu chu super ego khang tanga socially acceptable khota nga te ko shana te thil moi te ang te kha zon sham hi apoi mo ema Christian ang ta pon rhyme and reason ani na angin kalau senga pola po khan thil engkim katan ti athianga ma se thil engkim ti ero katana chakher lo ati kha poi mo ka ti ema tunla kan khovel kan chevel kan te fung chadeu tur bible kan na ya chuwang chuan khang tyang imbalance kha apoi mo ani ke mania chale chalo pon lam thil le ke mania kan values kan principles ang kha tin kan sha bring tur chu khang tyanga conspiracy theory mi ina an lo oi ngai dan chi shang an lo ngai dan rin na chi shang te an lo chwa puya an lo nei khan voile khata
kan va attack ngal tur ngai dan kha adik lawan ni kan va ti ngal dot tur ani lawa a chan chu mishing hi kan history te kan experience atang te hian thil kan don son dan te thil ma chon dan te hi thil kan ma chon dan te hi ashtril thui ema kan hun kal to azir te in kan himna te hadam na te kan zong china thil chalo laga te kan in veng china psychologist Jovan by for the chuan tia conspiracy theory kan nun pui le kan boy pui na chan hi kan ril rusuk thlek le putmanga ain kha thui hle a tia kan khang tanga mi ina ngai dan alo ne khan khang tanga angai dan kha va attack ngal vat ngai dan kha adik lawe va ti ngal ringot lawin enge chung ri la thinrim na neyem khak na neyem huat na neyem khang tan te kha kan zuk en ma sa tur ani a caution in real bol na te linge nyang alo lung oi lo te pon ni mei the khang tanga chung ri la a har sat na kha kan zuk chin fel sak lewa pon lama kan vat nya pong khan thil dik khan ni lo ne kan zuk chin fel tak tak lawa chu tyang thil chu a om theya chu wang chan an ma ni kan zuk fin fiang ma sak hi apoi mo ema antiran tu na ya po covid vaccine la du lo Black Americans upon COVID vaccine la do lo an tam hle an tia a chan chu ma khan Black Americans how kha thil chi shanga medical field te po ti du da na te ale bum na te an lo tok na sa to khami wang khan an hlau thong ani chu an ma ni khami an history wang khan chu wang chuan vele khata mi khang tanga va counter va attack va kha zia kha lo ni chu wang chan ma ni an har sat na kha kan shat chen kha apoi mu me ba ke ma ni kan shat chen ba ka khan tin a top na aka soi du chu khovel ina thiam na le fin na min pek chu shang academic khwang chunga omte pon yang tyang zong hi thu di kan vek lawa evolutionary theory te po adik vek kher lawa chu wang chan kan chhana le kan shilfia na mundik lawa a chhana le shilfia na mundik lawa kan zon chin wang hi nia chu wang chan bible hi te fung chapter bible hi te fung rin tlak per ani a chu wang chan bible a chang han thil eng kim zon hi alo fu per ti hi a tlang kom nang ka ron sei du ni kalome tuna kapma ron soi Dr. Pinky le Becky ron soi te atang khanin thil thar soi thei vak pon lo mizo angin en rongot don pon ni la amaro chin china Dr. Pinky na soi kha poimo ka ti dau chu heng theory so hi kan sui chung atopa chuan in politics alu tani chu wang chuan in kan hriat lo hlanin America tanga politics le khami thil polar lutuk mo right wing left wing atia ron mak kha I kan zo ve long te hi alo mani Mizote a chan chu kan history han te ngal ngot la Mizoram kanom chu ngot po hi ala rei lo lutuk ani Mizote hi Mizo angin arei bera kumzali velaniang mi ta chuan BC in history ne ya khami hun chung reilo te a khanin globalization wangin engkim kha kan tong ve ang reng boxia khami tlan chak tu kha kan tan hian a hlo om na lai pakha chu ni anni chu ramdang an nia eng tin emo lo om po ni se ke ma ni ta na lo om na chu kan asiper kan lo dong ve boxi kan lo inveng thiam thin lo na lai tak khania ke mani politics apply kan tuma kan society apply kan tuma leftist kan india nge nazi ti ten kan in ko to Mizote po Mizowa nazi om thailo shim ani nge fundamentally pon tin political thilani zia chu adiklom chu ka shelova America rama khwanin Republicans le Democrats anamta Democrats su ni china Dr. Pinky panaran saikha anma ani ni na hrimhrima chuan zalen na lom le khatiang mo enge traditional atanga peng angchi khanita amaro chu vaccine chungchang ai ro chuan mi zong in la ro se anin tile thungani an zalen na kha an kal le hlo thungani chuta tangchi chuanin a political je kha langta ni khami vaccine chungchanga khanin
a ruling kha party danglo ni ta se an ngai dan adang le thowang kha khanin a political nalai tak kha aron tilang chen ka ria ma se conspiracy theory kan ti hianin atiklo vek big lo ani tin a lo zui tu te zong po hi an diklo vek ti na kha ani chong lo ni entirnan 1984 George Orwell te po kha a hun lai khanin a novela zia dan chu sarkar hian min thlir reng camera mangte no microphone mangten kan kalna pianga kan thilti na pianga min zuya min thira min enthla ti kha angai dan ani a hun lai chon conspiracy theory ni ma se tuna khovel din mun enela China te chuanin a thleng to ni kha kha tin Hitler chungchang apo Hitler khan juda ho hi aswata experiment sang tan an mang ti kha mi then khatin an ringa amaro chu a hun lai chon conspiracy theory nia American sipahi na an liberate concentration camp an Hmanhmawh chia khan thu takalo ni hi ti kha an zu mu chhuak ta ni chuwang chuan phek nol ringot kha a fu chi lo in ka hria ma se chu ti rol chuanin kan film khor tur ani mizo bika chuanin American poni thonga mizo context a soila tunlaya lang vedo ni ka hria chu in mu sitna khami in ensan na kha keima ani problem ni silo keima ani boina ni silo ramdang boina wang khan in Mizote kan lo en sanghal emani tuna Becky-te sai poima ga ti do chu mi zong hi scientist kan ni lowa philosopher kan ni lowa mi thiam kan ni lowa nu le pa tam takin hetiang hin lo ring thin ni vaccine du lo na video te pa dar chak emema aring tu tam jok chu nu le pa ten ni khangkha apoi ma se poi le chu thalai tam takin kan nu izat le kha apoi ni khalai taka kha enga tinge anrin achan chu pathian thu tangin min thilanon soya pathian thu ne anon thlunjom to chuan kan nu le pa te chu khating lama khanin an beng hi akal bik emani tin America rama poni tho anti-vax ang chi hi an enela QAnon po kha lo ni thoin ka hria evangelical Christian ang chi kha no tam mai ni aring ho zinga khani no chulai chu aboi thak na lai le inven harsat na lai nia chuwang chon mizobi ka chuan eng tin nge he QAnon ani mo conspiracy theory sang polong ni se eng tin nge kan inven ang kan ti chuan chiang tak kan ti don nge obvious mel do lang chuan filter kan ne ngai ni engki ma hianin filter hi kan nei lo thina pakhat na chuan social media filter kan ne ngai eng po hi anila kan en chuanin a chhuak thei to lo ni ke po hi englo entirnan motor chungchang khalo enta motor siam chungchang ke en chuanin me che thom no vel kha aron lang thut don lo hrim ka YouTube playlist a khanin khami motor chungchang hlir haron lang don chu tiang rabbit hole kan tiang chi wang khana ni heng ho hi hetiang rin na lama hian an lu thin chu ta chuan Dr. Pinkin ron sei poimo do chu kan fa te kan ve na ngai ta ni engen entrin engen subscribe thin ti khanin parental lock the omin ka hria a khalai khanin kan stick ve vio chu nga yang ani lo chuanin chan chua ani thei main an lu thuk don ni keni poi kan rin nain anila kan rin na le kan ideology ne reng hi khatiang lama tanga chua thei to lo wa khanin kan lo lu thuk to thin wang ani tin adota chon filter Bible bekiron soi kha poimo em mizo te tana poimo le zuala zol nei thu ni mo social media thu ni mo Bible mang hianin kan te thin turani te na diklo theilo mang hianin tin anhung atop bera chuanin mi mal filter po hi kan nei rim tu ni ka tia hetiang ngai ven tur hian ka man nem ni ka hun hi ka ui lo mi a chan chu thu chiang lo le thu bel chian do lo thu loi lo ania khami tan khan ka hun al thu dik po lo ni te reng se top kho ka hun kha ui amani a chan chu thu loi lo ani na la ya khan no knowledge anga po ka ngai lova min chu ti chona tia chu ti chona ti lo shrem ti kan in shil dar velanga khanin ka ngaya GK tak tuk po kha ala ni lowa chu wang chuanin simple daw ka sai do chu
hetiang conspiracy theory tan hianin kan hun hi phal lowangu kan social media playtime hi phal lowangu chu ai chon hlangai thlak te po kha al lok jok tho a hnuwa thut dik alo ni ro chuanin inzir nan le hriat zaw nan te chuanin a thalo tuk ti kha kan sei do ne lo me ole lo mom hle me kha discussion thadau kan nei theya a khai khom nan tak tak tuna thukham ni kha than nei taila ini chana kan soye tanga ron chiang ta chu hemi QAnon chungchang a hian film khur atula tin aron ir chuana po politics thil ani a tin a se du chi psychological profile le achan te po kan ngai thata a tin Mizote bika engtinge hi kan lo ma chonang te te po jonan min sai lu saka khang zong zong kan ril ru lo da taila karil ru ron om ve pakhat chu Oxford how called word of the year 2016 an than chu post truth tini chumi om zia chu postmodernism po ni to mai lavin thu tak kalsan to khovela kan cheng ti na nia ei chu wang thu tak te thu dik te hen om zia vakhi nei to lawa soi tor thiam hi ni me antia hemi Trump ron tlin soinat po hen manga post truth khovela chuan thu dik vaka ngai lawa misinformation disinformation thon chok vakula in ho tlingang tinate alunita atuna hen ka ho tlin nan hian thu tak katana in thu tak vak lo ka tran hian in ka ho tling jok mi thein he khovela hian chu tiang khovela chang kan cheng to ni ti chiang ema ni china kan soi Becky-te Jonathan ran soi Bible le Christian te thu tak keng tu kan ni eng in ni lo tia eng chuan ange ti thin thil hi ani na tak tak lan ti thin ani eng te lo chon ai eng hi eng thelo color poi kan lo nei lo shape poi kan lo nei lo wa eng ina en che hen lo om thina eng kan ni na tur khovela ni zia hi aron ti chiang hle ga sia chon Bible kan en chu i veng tharo ti tam me thu fing te han targe ngoi ni veng that ti hianin tun lai chon kan kut zong pui te kan le ni to athil kan soina kan hmanhmawh chu wangin hemi hengtiang ang misinformation disinformation conspiracy theory te athedar tu hian ni lo phot mena chu amasa chuan amak bak in thon kwal te khang tiang kha le ven that na hun takani ome tin ni chana beki soi garil ro om reng chu conspiracy theory oi lo om ta se an mani kha thiam taka va boy pui turati lai takha adikhi ka ti em ke ma nge hianin kalau tong venual to nam dang te mizo nge te po an chang me ni tin QAnon ho po an ni thawa proof of evidence tam lut to khata hianin pedophile an ni te han ta se evidence ka lutuk an tia evidence mi han show te ti la an thailem chuang la so po ai la tam lutuk an tia khang tia khanin an mani khanin an lo von dan kha anget to lu tuka chu wain thiam taka ti nga ya hey Becky-te kalnala makal tho Calvitz New York University re tak an head of department psychology lo ni to khanin atheist tho lar tak tak kum zali chu mi hi zira amu cho pakhat chu thil in angan nei chu pa mumal nei lo mo pa te ne in lai chin na chia hi atheist an ni ma em ti kha psychological profiling ati na aron ponsok ta tuna po hen se du bi ka nei do na hen dot te hian khata khanin sathiam taka kan ti nga yang ke po atheist ne na ka imbia khian karin ang rin lo mi sol do ko mungai lo wa piang van doi ka mu train chu ti ang chang karil ruhi ka siama za takin ka be train ani ka felbi ka ti in ni loven chu tiang taka kan en thiam chuan tuna mi poi kan ma chon thiam in karinga hetia video kan siama wang hian kan nau pakhina oi tia au chiam khathil ti mialo turani tin va mu sin mialo tur ti kha kan han soi non le du boka tin a to pera chuan ngatinge right wing ngatinge left wing ngatinge heng tianga anin chirthe chiam kan ti chuan a to pa chuan in mihring chu power thil ti theina kan zong veka sum poisa kan zong vek bokani ani taka chuan QAnon atira ron tilar tu te khan poisa tom ta kan siam han ti vetlat boka social media lama kaka ato pato chuan miswal thinlung chalai le de kan lo ni vek maya ni struggle for power hi lo ni de te vek maya tin sum hai chu na narte an lo zonga chu tiang tak chon mizoram apo tu tenge ron vot larang ti la
mol takalo oi pal te ai chuan engamo larna amo engamo paisa siamna na mangte an ni don ti kha lo rengila i achan chu mol takalo pompal te hianin I khang tiang ang khan enge anon tivio don lo John ni china soi thale de bok chu evangelical Christian hawan ni tlang pui QAnon ni Bible share in khom pe lu to kan ni de tlang pui ni chu wangin aron tilar tur chu ka thabik ka tharau mi big ka enge ni karin hi dik big ti te ka Christian thabik ti te anon ni fo dona tin ko rana lu ta ko rana tanga chhuak te po ani ni tu na hen America chuan khatlai khan lo clear film dan ka filter ti sang te kan saya khang ka kan lo shreng don ye le ti khang kan hun man thei ang chu lo khat don mai la kan panelist-te pinky I ngai to na te tin politics lam panga tangin cold war tanga tanin miron clear pe kan lom tak zata Becky ngai to thiam dan chi sang ki miron pe boka kan lom ma tin jona Mizote chiang boka thiam takin ti khanin miron soilu saka ke ma ni huang chunga kan lom boka ni entu zong te lo in zel tur la in ngai dan te po mi comment da te le mun danga te po lo tho turin karon som boka cheu lalpan mal som cheu ro se